Proslava u čast Svetom Savi, Svetosavski bal u Parizu, slavio se na brodu Bato Muš koji je tokom bala plovio rekom Senom, a odigrao se zahvaljujući organizaciji Balkan Omnibusa, Skupštine dijaspore u Francuskoj i pod pokroviteljstvom Ministarstva dijaspore Srbije. Inicijator i glavni organizator bala u Parizu je profesor Petar Gojković. Balu su prisustvovali brojni ugledni gosti, ministar dijaspore Srđan Srećković i njegov pomoćnik Đorđo Prstojević, ambasadori Dušan Bataković i Zorica Tomić, vojni izaslanik Srbije pukovnik Vojislav Krstović, kao i njegove kolege iz Rusije i Slovačke. Na listi pristiglih zvanica su bili konzuli Mimica Radojević i Brankica Bećanović, predsjednik Skupštine dijaspore Francuske Siniša Blagojević, poverenik dijaspore Mića Aleksić, časni oci Slaviša i Željko, kao i brojni predstavnici dijaspore i prijatelji Francuzi. U umetničkom programu učestvovali su i glumci Ivan Vučković i Dejan Cicmilović, a Kulturno-umetničko društvo Izvor oplemenio je bal srpskim kraljevskim kolom. Ovogodišnja muzička poslastica na Svetosavskom balu u Parizu bila je grupa Legende, zbog koje su sva mesta unapred bila rasprodata. Interesantan podatak je i to da je pre 7 godina, kada se prvi put održao bal ovakve vrste u Parizu, ujedno to bio i prvi put da se u istoriji svetosavskih balova plovilo brodom. Ta tužna nesrećna noć, kada si Dragane moj, otišao u krvavo.